Ay! Talagamet na? Nabanita ni Lando. Baknang na siya. Maraming datong. Iti dayto a kinapintas ko. Namnamaam ka di nga gusto akin ko na. Sayang, napaluspusam. Ay na, Sonya. Si kantag paaram kan kuana no kayat mo. Ay, si kangarot ti kayat na. Apay kayat na ti baklush. Amom, kwarta lang ti kayat ko kan kuana. Numanubyom ni Lando, agbalbaliw ka kuman. Ni, tanya ko matibaliwak. Day ta kinatidog ti imam, ah? Anya? Amumi asi ka tinagalala ka dagiti gamit mi napukaw. Cellphone kan agraman kwartami. Ket dagiti cellphone ang mga nila ko. Iso nakagatang kay ti baro ang cellphone mo. Ay na, Sonya. Di ka man nagpabason no di mo nakita. Ay, di ka glibak. Hanggang mga putag kakaduan tayo, kandi mi kayat ti apa, binaybayan mi. Hoy, Gina. Di mo sayangan ti panagayat ni Lando ken ka. Sung batak ni Lando, gapulangi ti kwarta. No makaalak to kan kuana iti ado a kwarta. Panawak tumit laeng. Agyaman na, Gina. Ta sinong batang ti panagayat ko kan ka. Wan Lando, sinong batak ti panagayat mo? Ngamin, agayatak matkan ka. Agyaman na ka. Sikatin na magpitik iti puso iti kastoy. Nakaragragsakan. No kasta, datan, Anya datan. agayan ayatan Ay kat una. Ta sinong batang nakarodan. Di agayan ayatan. Nasaysaya at tay na lawag. Ngamin, amok mata playboy ka. Sonitan. Gamin talaga si kay tante ayatan. Kat si dadaan ako nagbaliw. Iso apong manaw kan dito beer house. Sumurot ka ng jibalay mi. Kat ijay kan ngagnaan. Saan ko mapay nga ita, Lando? Nakababain mo't nagya nakadagos sa ni Jibalayo. Idinto ta italaang asinong batan ka. Sige. Kalpasan ti dua alawas. Yawit ka ni jibalay. Yamam mo ka na mamakan papa. Sige nga, Roden. Painuman na kaming kadagiti kakadwak do ti beer house. Sana bale. Ado mati kwartam. Sana pare ko data. Ken rambakan tamatan. Ti panang sungbat mo kanya. Wow! Nagpintas gayam ti balayo, Lando. Nagdakkel. Gan talaga abalay ti baknang. Wena, tabak nang kami ngamin. Isasaan ako na mas daawa kanayon ka amang libre kada kami. Kasta talaga. Ngamita, di kan agilibre kada kwada Imbes nga agpaay kada kwada ti kwartam, ipaay mo lang ang kanyak. Sige, no kasta ti ko nam, Gina. Lando, I love you. I love you, Gina. Uwi ka. Ipasyar kay ti aglawlaw ti balay mi. O sige, kaya't kumata makita ti aglawlaw ti balayo. Wow! Adapay gayam hardin nyo. Nagpipinta sa sabong tinakamula dito Gaputan na asam ni mama nga agmulay ti sabong. Ila ko namutan kadag iti mayat nga aggatang. Ay na, nagmayatan? Sigurado nga ikan na ka ni mama iti masetas. Talaga? Nagsayatan no kasta. Ang Lando, sigurado ka kadi magustuhan dagiti dadakkel mo. Ngamin may saak lang nga waitress ija ayuyang nyo apag-iinuman. Awan parikot iti dayta. Karonan na, napintas ka. Iso ang magustuhan na kalakid din ni mama. Agyaman ak no kasta. Adulakit diti matakaw ko dito'y abalay. Ala, lumikan. Uwanaw tan dito, Herdin. Intan ni kusina, ta sigurado. Nangisaganan ni mama iti makan. Awan nga mintay katulong mi. Kasta gayam. Apay? Agtatakaw nga mintay na odya katulong mi. Day tati rason, asaan na kayat ni mama ti mangala iti katulong. Oh, I see. Intan ni kusina. Agmerienda tapay.
Sige lang, iha. Di kag babain. Ang merienda kalata. Agyaman ak, madam. Mama, agyanan dito ni Gina. Ah, Kaayan ayat ko ni Gina. Iso akayat kong agyanan dito balay. sige, baka mo kay iho. Nangag mo, Gina? Agyan ka nito balay. Pakay dayawak launa hilando. No kasta, may saka a waitress. Wen, madam? Amom, Gina, sana ngagpilpili iti para itanak ko. Basta tinapatag, nasaya at ti ugali ti kayan ayat na. Wano maasawa na, dahi tati kapatgan kanyak. Madam? Ang ginawatan ta, basta lakit din nasaya at ti ugalim, Gina. Baknang gayam at talaga dalando. Nasaya at dahi ti agundaway. Alaag ti panagtalik da kanyak. Katakawak ida. Ti ama ni Lando. Naimbag nga oras yu, sir. Saan ka kadya, madismaya? Ama ikalimakan a babae ngayon sangpot ni Lando dito'y balay mi. Saan, sir? Ay ayatat nga ni Lando. Amum ka di a playboy ni Lando. Amok, sir. Nga mamati ak ngagbalbalyo ni Lando. Da siyak ti kaayan ayat na ita. Okay, sapay lang ko matakasta. Agyaman nak, sir, ha? Ta intulok yu nga agnaidak dito'y balayo. Sanda ko na sermonan, papa. Bayan yun nga agnad dito ni Gina. Iso nga mintin nakariknak iti puno nga ayan. Sigurado ka iti dahit. Amin na nobyak. In break kon. Gaputa talaga ni Gina tinakariknak iti puno nga ayan. Iso nga agbalbaliw akong papa. Urno sa tibiyag ko. Okay, nasayat mo. Naamiris ko matlang ang nasaysayat no agbalbaliw akon. Tapara matlang iti pagsayata. Ikan kay ti alahas, Gina. Adoy. Ha? Wow! Quintas, madam? Wen, amin ang nagbalin na kaayan ayat ni Lando. Inikak iti alahas. Iso nga ikan kamat. Ha? Nanginalakit di dayto, madam. Wala, nangina ngam okay laan. No kasta, ay na, agyaman ako nay, madam. Sagot ko kan kadayta. Kat makambo kalatan o ilakom, wano, aramata. Wen Lando, inikanak ni mamam iti kwentas. Napan ko inlako kat nanginagayam. Iso nga da kwarta kita. Inlakom? Wen, tako namad ni mamam. Ada kanyak no ilakok wano sarak. Iso nga inlakok latan. Ngamin, ang mga numapukaw ko kat sayang laang. Sikati makam mo. Nagsaya at gayam ni mamam. Nasayad da talaga. Awan makunak kadakwana. Katita, nakasapol akon iti pangidak. Iso amang rugi ako ng trabaho. Ha? Anya at trabaho? Inawat nak ni uncle ko iti kumpanya nga matmatunan na. Kahit sika, dito'y kabalay Sikat yung mga sikaso kadag iti masapsapol ko. Wana, pagserbihan ka, Lando. Rimwar ni Madam Maria. Nakitak nga di ang kabil ng alahas iti drawer ti lamisaan iti salas. Gundaway ko da ito yan. Takawag dagiti mabalin ko at takawan. Kalpasan na, pumanaw akon. Nayunak dagiti imuna at tinakaw ko. Ha? Wow! At dapay kayang kwarta diti drawer. Nagswerte akon.
Kita man ti kwarta. Ha? Basi ka sa 1,000. Kat nagado. Ala ka amin dito a kwarta. Agraman alahas. Mapanakon. Ay, makamulitan. Total, saan ko mata talaga ngay ayatan ni Lando? Kwarta lang ti kayat ko kankwana. Inakon, rumwara kon dito balayda. Kat saan ako nga agpakpakita kadakwada. Wan iho, tinakaw ni Gina ti kwarta iti drawer dito salas. Kastamot tantin kabil ko dito nga alahas. Sigurado kayo nga iso tinangala, mama? Imposible. Diyak mamati. At daitan ije police station. Impatinayukon ka ni Rodi akasinsin mo. Ha? Mapantay ije police station iho. Agkita ta ijay. Bye. Anya dahi ito ngayon naramid mo, Gina? Kwa, Lando. Anya matin kasinsin. Girlfriend ka, nga magtatakaw pa'y. Rudy, nagdakalakan tinanti tinakaw na. Kaya dapat alahas ni Auntie Maria. Agasang may data. Ibabay na kalang dati ang babae. Lando, pagkawanan ako ma. Sana na maulit pa'y day chay. Sa bali ti atap ko kan ni Gina ididamo na pa'y laeng ti simrek diti balay iho. Ngamjak na imbagbagakan ka. Dadyak kaya't aguraan na. Tamang ano ko na umtumanan na makibibiyang akiti love life mo. Anya ti atap mo ka ni Gina, mama? Asaan na mapagdalkan? Iti sa balya sarita, agtatakaw. Anya? Tinisting ko lang ni Gina no talaga mapagdalkan. Kat husto ti atap ko. Saan gaya mapagdalkan? Mama. Nang ikabila kiti kwarta, kanalahas iti drawer iti salas. Katamok nga dalang iti asidag ko ni Gina, tamok kapalpaliwan na. Nagpakadaa, kat kampay idi, napana kita yan ti amiga. Hangam di na lamong adak lagayam itirwar, ngagpalpaliw. Ah? Idi nakita ka rimwar itigay. Kat nakita nga dabag nga awit na, sa agdardara sa pimanaw, masiguradok nga day naramid na made. Inawaga ka dagos ni Rudy akasinsin mo. Isa din siya. Naduktala na talagang agtatakaw. Kansan laday ta, malaksid iti alahas kan kwarta nga inala na iti drawer ti lamisaan. At dapay gayam daduma at tinakaw na. Ti dwasing ko. Nalabit as imrak iti silid mi kinipapam kat inala na dagijay. Kasta gaya, mama. Inikak lang arodan iti kwentas nga bukas jay pa lang ti naramid na. Sa nabalin, mama. Tay karkaro na itan ti basol na. Ay, inaramid ko daytoy. Takayat ko ang masigurado no saan ka nga taan nagbidot iti napilim a babae iho. Iso nga ita, sikat ti mangadag. No ituloy mo pa ilaang ti makiayan-ayat kan kwa na. Tano siyak, jak kayat, at agbalin ang manugang ko katagtatakaw. Ay, nakasaysaya at kami kan ni papam kan kwa na ngamkas jay tinaramid na. Awan serbi day ja babae Lando. Jak kayat aparakan ka. Kat kayat ko nga ikan iti pagnakman na. Iso anas kan nga ikaro na, tinagbasulan na. Hello? Ito lang ay may ka. Gumapadi mo kadwa ni Gina. Ay naimbag pa ni Gina. Magbibiyag kita na kaslarena. Aday ta ni Gina iti pagbaludan. Kaputa tinakawan na ni mama. Ano? Diyak mo ti aramida kita. Kaya't mo asawan, impakat natin mading aramid na? Anyat kahit mo sawan. Ay na, talagang agtatakaw da dyan, Gina, Lando. Da kami may katakawan na. Kwarta, cellphone, kada dumapay. Anya? Dahil katipod no. Saan mi nga imbagbagakan ka Tadi mi kaya't agumura ni Gina kada kami. Amo mi ugali na. Amang resbakan na kami. Napintas ngagpaiso, talaga di na maikatiaramid na adakas. Agtatakaw. Kan ibaga akong daytoy Total kat adamot ni Gina di pagbaludan. Anya na ita?
Sinungbatan na kalaang ni Gina. Gapo iti kwarta. Anya? Walang do Iso abi nagbaga nga oray tinakawan na kami idi. Baliwan na ko man ti ugali na. Angem saan mat adimngeg? O anya ngay? Karsel, tinagtungpalan na. Makita Lando. Nakasara kan iti babae nga agtatakaw. Jack impagarawa kas jay kay mi Gina papa. Napintas kan pa iso. Iso na in lava kan kwa na. Ang madimad gan ti aramid na. Iso nga ita. Pilya man na yung bag ti babae nga kalaysam, iho. Wen papa. Kastaw na asangit na ngagpakpakawan kanyak. Hangamnas kan lang agnakam. Tanusan ngagnakam ang mga nuulitan nan tumanan. Kat ita. Sapay kumatagnakam kan, iho. Saan na basta napintas kat yawid mulatan iti balay? Amom, Lando. Dagiti upata kaya nayat mo katawan makunak kadakwada. Tapulos adida nagtakaw diti balay. Nagagad tumulong kanya kiti trabaho. Kat numaysa kumatintong palmo kadakwada. Di nasayaat kuma. Katangay ko naman nagbalbaliw kan. Nasayat, tapara matlay ti pagsayatan. Iso nas kinaro dadak deranda ita, iho. Uwan papa. Takderak ti pa nagbalbaliw ko. Rabiin. Kat nakaturugan na kiti pada ka preso. Agbabawi akitan iti naramit ko pa nagtakaw. Kunak no malusot ngam karsel mat kayam tinagtinakak. Apay agastoy. Naladawan ti amin. Sakbayan na kami risa. Apay. Sayang ti panagayat ni Lando kanyak. Sayang at talaga. Agyaman naktay may kalando. Nakababain tinaramid ko. Pakawanan na ko ma. Ngam ikarit, sana na maulit. Nakasaritak dagiti kakadwa mi di house. Kat aday pudno na kanyak. Saan kaya mapudno nga ay ayatagnak? Iso tim pagatibaklakan man. Kwarta lagaan ti kayat mo kanya. Ni, sana po na day talando. Agul-ulbud ni Sonya. Saan lang ani Sonya tinakasaritak? Amin na. May masati sa uda. Ngagtatakaw ka. Ha? Imayak, gaputa kayat ko awaswasan kaya na yata. Lando. Naamiris ko asaan kaya masikat imay karikanyak. Pudno ano pintas ka? Dahil tati nakainlavakat ka. Ngam saan kaya mga umdas ti kinapintas. Ti importante kati ugali. Di nakadimay ka niti sa balyagundaway, Lando. Ikarok ti nagbasulak, kati karik nagbalbaliwag. Pagsayatam launay no agbalbaliw ka. Tapara maglakit ka dita. Ingam no ti panagayat ko kan ka. Sorry. Gaputa nagbaliwan. Lando. Awanan ti mariknak a panagayat kan ka, Gina. Kat maudi da ito yan na panagkita na. San? Kasya na kuma. Di na kibibreak. Awan sa balya makatulong kanya kita no disika. Lando. Pangasim kuma. Sakbay amay karsel ka, agpanunot kapay anaimbag, sakbay ngay tuloy mo ti dakas, apanggap mo. Laglagi pa makanayon, at ti dakas nga ramid, dakas mat ti ibunga na. Bueno gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyang ti tao. Musical scoring Eli Palacio.
Insurat ni Jackie Rose. Isagsagot kada kayo to YouTube channel dayo Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami. Biyag di tao. Hello, kumusta kayo manan? Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sapay kumata di kay tumauma, ngagbuybuyak ka nagdengdengag, kadagiti amin nga uploads. Tigayam yo. Sakbay ti baro manan ang drama, makablawa mampay ni Ma'am Imelda Cabang, ni Ma'am Imelda Velasquez, ni Ma'am Katrina Kasuga, kay ni Ma'am Immaculada Santos. Katitay-tay nga ro dendenggan ti episode 311. Dito'y drama tayo. Biyag di tao. Mabalin ka di kagsarita ta, Charles. Anya ka diti pagsaritaan ta. May papanitian niya. Apay akanayon kamata na maladaw nga awid. Saan ka matasigod na kasta Ada ka di problema. Awan ti problema. Nagawis lang dagiti barkadak. Dakes ka din na makijami nga. Sigurado ka kadi iti dayta. Kitwen. Apay, ada pa nagduwa-duwam kanya? Agdamdamag aklaan, Charles. Madlaw ko nga minadaktalan tinagbaliwam. Tila madmadlaw mo. Sige, ina ko niti kwarto. Kahit kon kagina na. Kumusta kayon ka ni Charles? Kinatungtong mo ka din? Wen, mama. Kat, anya gay ti kunana. Jack indiritso nga atap ko nga da babae na mama. Dinamag ko lang no da problema. Gaputa ka na yun amaladaw nga gawin. Kat, anya nga iti kunana. Awan ka no nga ti problema, mama. Alagan mo't ngamin nga aminan na nga da babae na. Anya ti rumbang nga ramidak, mama. Dinasayaat. Surutem iti papapanan na. Charles, kaano ka di asinaam ti live-in partner mo? Saan mo nasamot to nakabaulan nga isina? Hindi ka kumaganat, love. Tagtay-timing lang. Diyak nga rod mo, no kasano arubyak nga ibagang agsina kami. Diyak nga mo, no anya ti adda iti panuno ti asawak. Amangan no agdarom, no maamuan na nga adda babae. Ay, matuktukan akong nga gururay iti panangisinam iti asawam. Basit pa panaganos. Basta ikarima sinaam Wen, kunak lang arudan. Mamati ka kumakanyat, love. Promise, sinaak ni Nelly. Marabihan ka kadimanan nga agawid inton malam. Pasensya kan, ngam, wen. Nagawis na kiti barkadak, iso amarabyanak manan. Damag-damagat, Charles. Anya dayta? Ay, ayatan nakpay ka di. Ne, anya mo tan aklase ti damag dayta? Payasan mo sumbatan. Amok, kan marik na kasana kun nga ay ayatan. Ada ka din kasukat ko di tapusom. Awan. Anya dayta, damdamag maya. Sige, agyaman ak iti sungbat mo. Pudno gayam ti atap ko. Nga insukat na kon, Charles. Naglakalaang ti panangisukat mo kanyak. Anyat aramidem ditoy. Sinuot ka. Gaputa amok nga dan kasukat ko. Ngam di mo kayat nga klonan kanyak. Kat, anya ti kayat mamapasama kita. Agdarom ka? Anya nga agdarom? Anya ti maramidan na no saan mo nakayat? Ten may saan kayo nagkasar? Isungawan karbangan ng agdarom. Hoy, Nelly! Rumbang lang nga awatamon asaan na kan ngay ayatan ti asawam. Saan mo nga ikamat ti bagim kan kwa na? Kita amat ngamin ti tsura may ti tsurak. Ha? Mas dawak no nya ti kinayat kan ni Charles? Nailawanak lang kan kwa na, love. Ngam sikat ay ayatak itan. Gaputa data ti agbagay. Wen, pudno. Da kayo ti agbagay. Gaputa agpada kayo iti ugali. Da kayo ti rumbang nga agkadway dya impyerno. Saan ka pagtatapunan, Charles? Napanak na ka akon, mama. Pudno nga da babae ni Charles. Iso ang kanayon amaladaw nga agawid.
Anya ti planom ita, iha. Pumanawak, mama. Aga brodak. Itikas na. Nalaklakak ang makalipat. Anya, bye-bye amlatan ti asawam, kan ti babae na itikas dyan nga inaramid da. Umadaywak laang. Day tatiwagas. Tapno makalipat ak. Oh, anakan ka nga ron day tanak. Kan agan anad ka kumakanayon. Ni Apo Diyos timang tarabay kan ka. Adak, tapno ala ko namin na badbadok. Nasayat man to pumanaw kan. Total, adamot tan napintas anang isukatam kanya. Pasensya ka na. Ang amawanan ti maramida. Kaputa saan ako na naragsak iti denam. Saan ka madanagan? Ta saan ka akamatan? No saan na ko nakayat? Saan ka matan akayat? Nasayat mat. Tapno saan ako naparigatan. Alang ron, irubwat kon, nagiti badbadok. Naimbag mata, tapi nalubusan na kati asawa, love. Awanan ti maramidan na amo nang aminan ajak ay ayatan. Kasano nga ruwan, dito'y kan apartment ko nga agnaan. Siyempre, sa di no kumapay nga iti pag naadak. Ay na, siya kung ti kararagsakan na babae ita. Gaputa kabukbukodan kan, Charles. Awanan kay nagaw ko kan ka. Oh, naimbag man ta nakaawag ka, Nelly anak. Kumusta ka matandita? Nasayatan ti kasasad ko dito'y mama. Nalipata ko ti panangluko kanyak ti asawak. Nasayat mat nga rod no kasta anak ko. Kayat kung ti agnaad dito'y mama. Kat no'y palubos ti apo. Kayat yung kading halaan kayo mat dito'y. Ha? Ay, nagsayatan no kasta iha. Awan ah! Kayat ko ti umay dita pagilian nga ayan mo. No kasta nga rod, aguray tayo iti umno a panawan. Patsak adumtang tumatlaang day tagon daway. Ay, talaga gayam, gaing kagumaan nga inagaw ni Charles iti asawa na, girl. Naamumat no kasano ti panagayat ko ken ni Charles. Ay, mas dawakan ka. Nagpintas ka. Adda na talaga na trabaho. Apay ani Charles pay laangay nga addaanan iti asawa ti pinilim. Live-in partner na laang dayjay. Saan na ngayong kasal? Ay, nauray pay. Agdendanadan, kasarlangan ti kurang kadakwada. Nagayat ka mo ta, saan ka di? Ay na, di mo man yakar ti saritaan kanya. Da kayo ka ni Charles ti topic. Namnamaak asika ti makaawat kanyak, takaruba kakit nga rod, kan best friend ka, ngam saan mat gayam. Ay na, gaputadakas nga ruti naramid mo. Mamati ka iti karma? Ay, saan na ka mamati iti dayta? Okay, baka muka. Napadasak nga minan dayta. Isu abalagan ka, girl. Gayam ka. Isu ajak kaya't amay sagmak ka. Nagsinada nga rodan iti asawa na. Isamabalin ka di. Kidawag ti moral support mo para iti relasyon mi ni Charles. Baka muka. Total, di ka matpabagbagaan. Agawid aki di probinsya minton bigat, love. Ada si kaswak. Papayabantak namin da papa kandag iti kakapsat ko. Apay ka no, love. Ada ka no pagtutungtungan mi nga kakapsat. Kat masapul ka nung ada kami amin. Kaano nga rati sampad mo? Diyak pa'y maiba ka, love. Ngam numalpas adagos ti kunada pagsasaritaan mi. Agsubliak matla adagos. Okay, aganad ka nga rod. Hello, love? Kumusta, love? Saan kayo pa kadiyan alpasan ang tutungtong? Nalpasan, love. Iso nga gawid ak itaditan. Okay nga rod, love. Ay na, mailiwakon kan ka. Anya? May salarabi nga awanak, kailiw na ko na dagos. Siyempre man among ka diya may sa oras lang adi ka makita. Kat kailiw ka. Bulaan nak manen. Agpay so ti bagbagak.
Kailiw ko, di kinapintas mo. Alang nga rodan, tagrubata kun. Urayan na kun, love. Ay, Charles! Napuyang tinay padamag iti TV. Ano dajay, Dennis? At na disgrasya, Bas! Kat may sa tinaga ni Miles anang ko anakalugan iti Bas. Intaray da ka ng hospital. Anya? Anya pa ilang tararamidam. Sa dinong ospital tinangitarayan da ka ni Miles. Sumurot ka kanya. Mapantay yung hospital ngayon bagada anang niya panandakin ko ana. Ay na, grabe tinapasamang itigayam ko, Charles. Nagado at dahit itimuging kan rupa na. Kasla saan mo tan mailasin nga iso ni Miles. Awan pa ilaput na. Nagkasang mo tan dahito napasama ka ni Miles. Ala, urayan ta na makaputi gayam ko. Nagkutitiramay ni Miles. Nakariing san, Dennis. Ay, wala pa iso eh. Ay, aday ta, agmulagatan. Anya ka di tinapasama kanyak. Apay ang nagututin pero bagik. Nadisgrasya tiba sa nagluganan nyo, Miles. Tirupak. Apay ang naut-ut. Di mo igamanti adu ada itirupam. Anya titsura kitan. Nadadaal ka din tirupak. Saan kumaday tati panunutem? Tinapatag, nakalasat ka. Anya pwede serbina nagkalasatag. Nunaladak matan. Manipod na gawid ta dito yung apartment ko. Saanan ang nagpakpakita ni Charles kanyak. Sana na pud na ti panagayat na ken ka. Gaputakas tanti rupam. Saan mo na nagaw-awid? Asino mat namin ti mangayat kanyak no kastuyak matan. No napud no ti panagayat na, urayan nga pa iti tsuram. Ayatan nakalata. Nakabirok siguro ni tinapimpintas nga misyak. Dahito yan ti karmak, Dennis. Saan na day tati panunutem? Tinapatag ita. Amo mo, ano asino dagiti mangipatpatagkan ka. Kas kanyak, ada akla taagayem mo. Di ka pinanpanawan. Agyaman at launay gayam. Agyaman na gaputi pa na nga sa sikasong kanyak. Ay na, wanan nyaman na gayem. Kasta, ti panangipatag ko kang ka. Kamaudyanan na, mama. Nakaumay kayo matlangin dito'y abroad. Dito'y tayon nga agnaad. Ay na, maragsa kanak-anak. Nagpintas gayam, dito'y ayan mo. Nagdakkel mat gayam to'y balay apagigyanam. Adamat nga ta mabalin ko, asar kan dito'y trabaho. Adamat siguro, mama. Ngam saan kayo nga agtrabaho? Agyan kayo langan dito'y balay. Nang ronakit masikuga kon. Anya? Ne, apay, nakiasawa ka kadimanan? When, mama? Saan ko ngayon bagbaga kada kayo, ta surprise ko. Foreigner tinakiasawaak. Kat nakasingsing pat. Iso ti akin balay iti daytoy. Iso siguro akas jeti napasamak iti relasyon mi ka ni Charles. Tani dyan, tinay karya para kanyak. Maragsa ka na para kan kanak ko. Oray kas jay ti inararamid ni Charles kan ka. Adalat ta napintas, agasat nga agur-uray kan ka dito'y abroad. Ay na, adan tugaya man apukok. Nagsakit, Dennis. Nakitag tipos ni Charles. Adan sa balya ka dandan nana. Ala, saan ko man nga agsakit tinakam mo, girl? Dumting tulat tamo ti karmana, ah? Mariknak itan tinarik na idi ni Nelly. Idi inagaw ko kan kuana ni Charles.
Inoy-uyaw ko pa'y idi. Gamita. Siya kunti kasti tilangan na ita. Ag-move on kan. Tinapatag, saan mo anapukaw ti trabaho? Adan tula tadumteng alalaki, ang mga yat kan ka itinapod no. Nga oray kasta ti itsurang. Awanan day tay ti panunod ko. Aklo na kun nga awanan mangayat kanya, gapoy ti kasti alangak. Dahito yun ti karmak nga ikarok tumpal biyag ko, Dennis. Basta agkid daw kalatan, iti pamakawan ti Diyos. Patsik, nga agbalintumit lang ang naragsak ti biyag mo. Uwan, Dennis. Aramatak lang ang tintad ti Diyos sa may kadwa biyag ko nga agserbikan ko na. Mabit lang. Naimbag nga oras mo, Miles. Ha? Sino ka? Di na ka din mabigbig. Siya ni Charles. Ala, apay akas tamat ng titsuram. Ay, tinasay at sumra ka man pa'y. Di taon nagtipagsaritaan ta. Anyat napasamakan ka. Apay akas ta tirupam. Nauram ka di, wanuan niya. Ti babaya kinadenak. Adan gayam sigud akadandan na. Ket idinamuan na nga adan sa bali akadandan na ti babae. Tinaimingan nak. Sinabuagan nak iti makauuram iti rupak. Iso nagbalitan na kastoy. Anya? Natilimot kiti. Agim sana na may subli ti langak. Nagpakita kan ka. Takayat ko ti agkid daw iti pamakawan. Gaputa pinanawan ka iti kasta tinapasamak kan ka. Pinanawan na kakadimot ng ti kadandan nam ita? Uwan, gaputa kastoyin ti tsurak. Kanay katakpayan iti trabaho. Ay, awan kanya kung tinaramid mo. Napakawan kan. Kat timakunak, ni Nelly ti pagkidawam iti pamakawan. Awanan kontak ko ka ni Nelly. Ang damag kong addadan iti inana jabrod. Ket addan asawa ken anak na ijay. Kasta ka di. Ay, imbag pa'y nga rod ni Nelly Sigurado naragsak ti biyag na itan. Saan nakas kadataan ng pasakit idikan kwa na? Uwan nga rod. Ang pangasim. Awatan nakmanantag din nata, Miles. Mangrugita ko mamanan. Ay, lading itak, Charles. Nasaysaya at no agkanya-kanyatan. Dita ko man pakibiyangan titunggal may sakadata. Ingkarik namin itibagik ajakon makirelasyon pa'y. Gan kang runaan ti amin. Ingkarik itibagik ajakon makisinnublian pa'y kan ka, Charles. Balot! Balot! Ada nagsarda nga lugan iti abay ko. Lakwa adagos iti balot. Balot! Inaman na balot, Manong. Nelly? Ha? Amonak? Sino ka? Siyak ni Charles, Nelly. Amo ka din akong mailasin. Gapo iti kastoy nga itsura ti rupak. Ala, sika ka din nagpaiso day ta, Charles. Apay, naan ano tarupam? Atidog asalay sayen, Nelly. Ha? Aywan gayam, iso ni Jan. Asawak. Kan dagiti talong anak mi. Honey, iso ni Charles. Hello? Hi, sir. Naimbag ka pa'y, Nelly. Napintasan ti biyag mo. Makapapal ka. Maragsak nakparakan ka. Agyaman hak, Charles.
Pakawanan na ko, ma. Gapoy ti panang pasakit ko kan ka, di. Awanan day jay. Nabayagan na nalipatak day ta. Isong awan problema. Alam, balkuta mong tibalot agat gatangag. Takanin minto ni Jabalay. Sige, antoy na. Sinobra iti maysa, Nili. Ala, thank you, Marod, ah. O, ato'y matibayad ko. Kukwa mong tisukli. Ala, nagano ti sukli na daytoy. It's okay. Kukwa mo, Charles. Sige, patuloyan, min. Come on, honey. Let's go. Napandan. Anyan. Aya-ayak man ang tibagik. Gapoy ti makit-kita kita akinaragsak ni Nelly. Nakapapal ni Nelly. Ti babae a pinasakitak. Gapoy ti panang loko. Kan panang isukat ko kan ko na idi. Ti babae a pinang namnamak itawan. Sayang ni Nelly. Nakasingsing pa ta babae. Nga pinaluspusak. Diyos ko, pakawanan na kumak. Nalakati mang pasakit, iti padataw, ngam narigat tagapit, iti bunga ti dakes nga aramid. Alaga gayam, di tan tinagpatinggaan, ti sabali manan napakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Kabsat Angelo. Isagsagot kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you and God bless! Biyag, di tao. Naimbag ngal daw, kada tayo amin. Itagon daway, sagutan da kayo iti sabali manan, apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, di tao. Naglain kat dagita nakarubat at di dapay amo ngay bilang dagiti basura da. Agkakaywara! Nagalas akitain! Sinalbag dakit di amin. Daytang iwat mo, Alan. Ang mga noada makangagan ka. Agkakaywara nga ro dagiti basura iti parangan salay. Awanan bain dagita akaruba? Buisit dakit di amin. Anya nga rod kat basura mat dagijay. Bay amon ta siya kung timang dalos iti paraangan, Alan Lakay. Nalakalaang at trabaho dayta. Ay, nano sana ka makapagtepal. Ang mga paltugak dagita akaruba. Patayag to pa'y amin ita. Mabuti nga kaya. Anya ka din dayta sasawam, Alan. Mabutbuto nga iti dayta nga ibagbagam. Basura laang patayamon dagiti kaaruba. Nuan niya timbaga karamidag. Talaga po matayak iti tao. Nuulitin da pa'y nga agibasura iti parangan ta. Gusto daytan. Di ka kumaaglaaw pa'y. Kababain ka dagiti kaaruba. Tapay kuma. Isuda ko matirumbang nga agbain. Gaputan nagbasurahan dati parangan ta. Sumardeng kan kunakmet. Itay pa'y aday ta basura ti bagbagam. Hoy! Da kayo akaruba. Awan babay nyo. Agsagar na kayo kanyak no ulitin nyo pa iti agbasura iti paranga. Huston, Alan. Di kan aglaaw. Pang-asim. Awanan bain day jay nga alan. Jay latan basura ti pagpupudutan na. Nakalalaaw itay. Nagpigsa tingiwa na. Wen nga ro tatang. Pagsisikuran na dagiti na iwara a basura iti paraangan mi. Nagrigat a pagsardengan. Kasla armalay tingiwat na. Hay, Mabutbuto ngak nagpungpungtot ni Alan tatang. Kasla di nakbigbigan nga asawa na. nangagkaw ti panagpukpukaw na itay. Agasam tapaltugan na dagiti kaaruba nga agiwara iti basura da. Kunamlan asino nga agsasaw iti nga alan. Wen nga ro tatang. Kababain ti kasta nga aramid na. Ay, tilang pagbut nga anak ka. Kasanungay,
Madamang tutupkan ko na gapoy tinalas nga ugali na. Day talaunay ti pagbutbut nga, tatang. Sapay agpang tani Alan. Jak malapdan tingiwat na ngagsao. Nalabagbaga ang tulatan. San arumbang tiraramidin na. Basura lang, pumatayan iti tao. Anyat kit kita iti paraangan, Alan. Tiawanan pain alito. Ha? Apay nilito. May samot na tao. Awan babay na. Kaslawan nagadalan na. Aday ta ka manin ako nak, Alan. Awan matbasol kan kanilito ng pagpupudutam. Anyang awan baso na sasawambit. May samot na itang agiwarwara iti basura na. Anya, basura manin ti bagpagam, Alan. Awan ko mati parikot. No saan da nga agiwara iti paraangan ta. Anya, Paiman. Kasaritak man ti awanan pain. No lumabas kayo mo diti paraangan, saan kayo nga agiwaralatan iti basura yaw? Siyak ka diti pangibagbagami ti dayta, Manong Alan? Ta sino pa'y kuma? Si ka lang mati lumabas diti paraangak, awanan sa balipay. Saan ka mat siguro atulangan niya? Awan mo tinwara ka basura. Limabas lang mo diti paraangan nyo, Manong Alan. Amok a basura yaw dagiti na iwara dito idi kalman. Nabambanog kami kanisali anang daldalos kadagiti basura yaw. Ha? Da kayo lang mat a pamilya ti asidag dito parangan mi. Lito! Iso da kayo mangarod ti akin kukwa kadagiti basura ana iwara. Saan mi ako kwa dagiti na iwara basura iti parangan nyo, Manong Alan? Amangan no basura ti sa balya tao. Iso di ka ko magpabasol. Di ka man agin diti amulito. Amok a basura yo dagiti na iwara diti parangan. Agrason ka pa'y laang? Anya? Naglain kang agrason Abay, anya ti kayat mo mapasama kita, Ne, awan ti kayat ko mapasama. Adda paltog ko nito. No agaramid ka iti jak magustuhan. Dakas ti mapasamakan ka. Anya? Kabalan ka paltugan dito'y mismo aparaangan no sa balit isungbat mo kanyak. Bangkay kan tulangan nga gawin. Ne, di mo kumamit aramidin ti kasta Manong Alan. Agkakaro ba tayo? Basura lang dito pagparparikutam. Sana ka mang rabrabak dito. Idasay ka mismo dito'y paraangak no agkamali ka iti isungpat. Nagalasan day tang imbagbagakan ka ni Alan, lakay. Kung nga ron, bakit? Jaklatan nagtagtagari. Tama nga nun niya pati mapasamak. Jak peti riri. Nang runa, katagakaro ba tayo? Husto launay ti inaramid mo, lakay. Nasa isaya atin alumiklikak kan kuana. Talaga anatangsit day dya karuba. Basura lang nga na iwara iti paraangan na. Nagdakkelan nga isyu kan kuana. Pagtangtangsit na di paltog na. Kabailan na kano ti pumatay. Nga oray pa'y karuba na. Awan pilpilin na. Una yun day dya tao. Kasla naglaka ti pumatay iti tao nagsasao. Isosaan ako na magnapa iti parangan na bakit. Lumiklikak langan. Tapno saan kami nga agapa. O sige, liklikam tikas kan kuana akaruba, lakay. Nagdakas ti ugali na. Mapukpukaw di may sa manok ko, salay. Tinakaw na laki de. Amangan no adalaang iti paraangan ti manok, Alan. Di ka ko magpabasol. Sana basta mapukaw ti manok ko, nawan tinangala. Anya, Tinakaw lakit di dagiti ka aruba nga awan masidsidan na. Alan. Agsaga na kanyak dagiti awan ng bain. Alak man ti baltog ko. Saan, Alan? Di ka rumrumwar. Di ka kumaagparnoy itiriribo. Ay, dinak malapdan iti aramidak, sali. Hoy! Asino kada kayo tinangtakaw iti kakaiso na manok ko? Ha? Huston, Alan. Di mo kumapabasulan dagiti ka ruba. O pa sinurot nakpela dito parangan, mat. Sublitan ije balay. Di ka kumaagpukaw dito paraangan. Nilakit dilito tinangtakaw iti manok ta. Isulang ti amok nga sakit tinakam na kanyak kapo iti imbagbagak iti kalman. Anya, Lito! Rumwar ka dita balay mo tag sinubok taman. No sino ti malalaki ka data? Aglaban tano kayat mo! sumardeng ka na, Alan. Kababait ti kastangar aramidam. Mudde deta paltog mo. Di mo alam ti paltug ko sali. Paltugak na dyan ito.
Lusok ak ti banga-banga na. Isulakit di tinangala iti manok ko. Talaga ang maag dayjay akaruba. Nagpukapukaw iti paraangan. Awan babain na talaga. Baybayan nyo latta, nanang. Sana ka rin mo harita ikpukpukaw. Palso amin nga ibagbaga na kung ipagpabasol na kanyak. Asyak ka no tinang takaw iti manok na. Naglaing agpabasol. Awan mo't nga ron ti pamanagnak na asikat tinang takaw iti manok na anak ka. Jakman amo, no apa asyak ti pagpabasulan na, nanang. Awan mo ti madingay, naramid ko na. Ay, nagdakas akaruba ni Alan. May mayat ko man no pumanaw dito lugar tayo. Nanang, Sumat at talaga tiriribok dito lugar tayo day di atao. Adaw ti mabutbutang kenkwana. Jay latan busis na ti mangmangag. ay, Tirigat na. Di pa'y anawaan ni Kapitan ti Kasjengar aramiden ni Alan. Nga uray no agpuk-kapukawan iti paraangan. kabagyan ni Alan ni Kapitan. Andun adaras nga agpuk-kapukaw. Ngayon baybayan lang mo ni Kapitan. Ay, kabut-butang day di atao. At dapay imot na apaltaw. Paltugan na kanaw di agtatakaw. Nanang, No saan pa'y laang aksyonan ni Kapitan, ay siya kun amismaw ti agipulong kadagiti pulays. pasensya ka na. Muday tula ti may intriga ka na pasadaak iti tricycle bakit? Nakapoy ti pasada ita. Ay katanya nga ron nga eh. Ala, agsukat kanta ni. Naidasar kun di kananta. Amo ka mabisin kan. Ay na. Wen bakit? Mabisina ka talagan. Indanon ko dito balay tibisin ko. Talaga asinapa kun tinagluto iti pang malumanta. Taamo ka mabisin ka asumangpet lakay. Agyaman na ka, tanasingpet ka nga asawa. Uray no basit lati mapaspasada. Naragsak ka. Ken man nakahawat ka. Di ka madanagan. Addan tulat ta pagsayaatan ti biyagta. Adda ka asi ti Diyos. Wen bakit? Saan ta mapukawan itinamnama? Litaw! Unang asino kang agiparparada iti tricycle dito dalan. Ha? Ha? Ni Alan jag pukpukaw iti paraangan. Hoy! Pakitbiyangan namin aparadaan ti tricycle. Inakpay man kasarita bakit? Ala, umuna ka namangan. Pasensya kan manong Alan. Imparadak mo't itinasaya ti tricycle ko ha. Saan mo't ang makasali iti dalan? Nangalami tilay mo nga iparadam ti tricycle mo iti dalan nga agturong iti balay ko. Ha? Di mo kumamot pagpupuntutan ti tricycle ko ang nakaparada manong. Saan mo't ang makasali ko nakmanan? Ne, tagrason ka pa'y lang. Dinanog nakmaten, manong Alan. O niya, lumaban ka! Ipakitam akabalan nak. Kuha, sana ka lumaban kang ka. Ipakitam ang malalaki ka lito. Makitam da ito, ha? Ha? Paltog. Kaya't mo tapaltugak da ito ulong, ha? Ni, saan manong Alan? Di na kumamot paltugan. Pangasim. Idulin mo na itapaltog mo. Sana ka lumaban. Mabutang ka malagayam lito. Ala, yalis mo da ita tricycle mo itinakay paradaan na. Darasan! Uwin manong Alan. Iales kong ti tricycle ko. Talagang aglablabusin da ito nga Alan. Sa dino tayan, tiyawanan bain, ha? Apay ka di tatang, anya manen tinaramid ni Alan. Kano dinanog na nilitaw. Anya, Dila nagpailan iti naramid na. Agasam ta dinanog na dyan nagsing patatao. anya. Agyaman ni Alan, ta sana bimalis nilitaw. Binaybayan na lang ti panang danog na kengkuana. Tatang, Ha! Diyak kayat da dyan manugang. Satanas! Ibabay na ti pamilya tayo, anak kaw. siya kun ti mababain iti aramidan na tatang. Mabainak at talagan. Nagposkol at talaga ti panagrurupa na. Ay, nanusan la dakas ti mangdangran iti tao, dinanog kaon. Mga matagbat ko pa'y. Tatang, Ay, talaga nga aramidak da ito, no, siyak ti mapunuan, nay. Hindi na kita ni Tikasta Sali. Diyak kaya dito pa nagkit-kita ma. sikan ti pagsasaritaan dagiti kaaruba, Alan. Di mo kano ammo ti makikaaruba.
Dinanog mo pa yun nilito nga awan basol na. Anya ko mano jak amo ti makikaaruba, ah? Awa ang tinasakit na bakrang ko. Mabut-butangan dagiti kaarubakan ka. Tanaglaing ka amakiapa, Alan. Rumbang lang ang butang da kanya. Talaga kabalak ti pumatay nga uray kaarubak nang runa dayjay alito. Kaya't ko kay tapatayin dayjay tao. Tanangam ti panagsasaom, Alan. Saanen ang nasaya at day tangar aramidan. Sana ka mabutang. Rumbang lang ang butang dagiti kaarubak kanyak. Anya? Iso adinak man pakibibiyangan si kasali, ah. Uray si kang asawa. Kabalan ka adang rano kontra-kontraan na. Anya? Awan kabutang ko nga uray asino diti lugar tayo. Ada paltog ko? Iso nga awang kabutang ko? Ni, si kamot gayam sali. Uwan, Roma. Umayak agkid daw iti pamakawan. Gapoy aramiden ni Alan nga asawa. Mababain naklaw na yan. Gapo iti inaramid ni Alan kinilitong asawam. Sali. Nang runa iti aramiden na kada kayo nga agasawa. Awan mo't basol yo. Ngamno apay akagura na kayo ti asawa. Ay, Mababain na ka talagan, Roma. ni, agluwa ka matan, Sali. Gapo ta maumak matan. Nagdagsanan ti barokong ko. Ay, nalala. Gusto daytan. Di ka nagsangit. Panggap ko pa yan na panawan ti asawa, Roma. Anya, Kaya't kun ti makisinakan ko na. Sa anak matan anarangsakan ko na. Nasaya't mata nagsabat ta diti parangan Alan. Ne, ada ka ni bagang kanyag tatang. Mangibabayin ka manugang, ah. Diyan la kumanin pa asawa ti anak ko ken ka. Ne, anya ka din dito nga ibagbagam tatang. Nagalas ti ugali man ay kamkamang. Mabit man lang tatang. Naglastog ka mo din. Gagsasaw. Sikatilas to Alan. Ibabayin na kami na kay kamangam. Awan karba nga mamangdangdangran iti tao. Dakat di pa nagsaso matatang. Abay, hindi mo kabutang ti palto ko? Anya? Ada palto ko. Ha! Oray man sigati ama ti asawa saan kakabutang. Anya? Paltugan ka no, di ka pala sumanaw. Ha? Ala! Agsaw ka pa ita, dahil tuyan paltog ko di ka saritam, tatang. Nagasata kita nga daw. Bakit? oh, apay ka dila kay. Inarkila tibak ng tricycle ko. 5,000 imbayad na. Oh, Talo lang nga darasan nagsubli ti tricycle ko, anang bunag ka dagi ti gargaret na. Ang inikanak iti 5,000. ay na, nagsaya at matan. Sana day ta bakit? Alain na kano pa driver na. Ha? Inbagak ngamin akabalak tagmanihot ti kotse. Iso alain na ka family driver da. Ay na, nagsaya at ka ngamin na tao lakay. Isa pinaraburan na ka ni Apo. Wan bakit? Nagsaya ta talaga ni Apo Diyos ka tata. Wisit! Naabakak itisugal. Sahur kayo ah. Abay kumasaur kami Alan. Isubliw ti kwartak no diyo kaya't ti matay. Ang tagay paltok mo ah. Isubliw ti kwartak ngayon abak yo. Tapno nasaya at kayo. He! Sana mamalain. Noon ta paltok mo. Ang damat imo ko. Natayin ti asawa, tatan. Diyos ka. Saanan anay sambot ti biyag na dito ospital. Pati parang ti pakinakamawa nagkaw. No saan kumanagaramit iti saan anasayaan. Si bibiyag pa'y kumaniala. Siguro kadagiti nakakita kat basol ka no ni Alan ti amin. Naabak iti sugal. Kati palastog na ti paltog na. So aday jay pinagsubag suldan.
Nakataray man din ang bagsulton ko, ana. Nalabit nga glimlimay. Nagaramid, iti sana nasayat ni Alan. Iswa, saan mo ta nasayat? Tinagbanagan na. Diyos ko, pakawanan ti asawa. No agbibiyag ka iti kinadakas, dakas tumat ti pagtungpalam. Bueno gagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Missy Faye. Isagsagot ka na kayo ti YouTube channel tayo, Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami.